Poštovanje dragi moji, dobar dan i dobrodošli u još jedan novi video na YouTube kanalu Skandinavija. Danas je nedelja, 25 stepeni, lep dan, malo duva vetar, ali nije loše za provod i odlazak na plažu. Evo mene danas na jednoj plaži koja se zove Setra i vidjet ćete kako to izgleda. Oko 12 sati ima, ali je već puno na parkingu. Idemo polako dole i uskoro ćete vidjeti kako to izgleda. U sklopu ove plaže ima teretana gdje možete trenirati kad god hoćete. Ima dosta sprava. Ovdje imate kafeteriju gdje možete da kupite kafu, piće, sladoled, da se osvežite. Obično se leži na travi. Ima tamo pored jezera peščana plaža, ali zapravo tamo niko otprilike ne sedi, tamo su deca koje se kupaju. I idemo sada prema vodi. Inače voda nije toliko topla, danas je 15 stepeni, ne verujem da ima više. Mala je voda prljava, ali to ne smeta ništa da se ljudi rashlade. Inače, 25 stepeni ne zvuči toliko puno, ali je sunce dosta nisko, pa iskreno da vam kažem, peče. Plaža otprilike ima 150 metra. Pesak je sitan, dobar je. Ja iskreno na 25 stepeni nikad u Srbiji se nisam kupao. Ovdje se kupam, ali ne često. Pre 2 godine kad je bilo 35 stepeni, tada sam išao u vodu, boga mi, meni to hladno još uvijek. Ovdje je dubina 1,5 metar. Vidite ovu ogradu, dotle možete da se kupate, ne može dalje da se ide. Još to nije puno, ali u toku dana nećete moći naći mjesto da sednete. Sam bio pred 2 dana, bilo je prepuno. Bilo je 27 stepeni. Tamo one barake su toaleti, jer svaka plaža ima svoj toalet. Ovdje je igralište za odbojku, međutim nema mreže sada. Ne znam zbog čega, prošle godine je bilo. Evo kako ovdje izgleda. Lepo je, prijetno.
Tamo su dečja igrališta. Kažem, obično sede na travi, ne znam zbog čega. Ja bi iskreno sedeo na pesku ako sam već došao na plaži, ali dobro.